Wah, Luhut, jalak kok gelus nama seminggu. Mak guru neben masjid kalak kok. Cek biasa nih masjid kalak kok terus. Iya, oleh. Jalak kok minggu ada oleh cukup sekali. Din jasar roh. Lagar kaji lega. Dulu kesan ke nelayan. Aku boleh wak tanjering wak terkait nih karang wak. Ya ada mau boleh kok deh. Aduh, tak tahu. Terus sorak berpikiran tak ada mari. Tuh kocak nak kanan. Din kok ada lu. Bakal jauh deh. Tore tak Talaku bencong. tendat Ara apa matalaku? kerua jaring budi terkait karang. Berat yang pumel aja ya. Yang kita tikel gue boleh mandu. Jong. Apalah, praring lu jangan pas sepeda yuk liu. Iya dong. Iya dong. Belum dah kita lep lu. Pas orang kita berah. Kita poang raring dulu lah. Ada lah nak. Ontong kok rokok tak selekanan. Bujeng mak mau beli lu. Berapa kayak pas nabrak kayak? Cari tadi rem jong, rem sendal ya. Ini mulai lagi kayak si anyar. Tidak rasokan nah. Coba serem. Mar kok ngocur juga konjong. Ngocur ya. Orang watang jering kayak karang. Berarti bentalak kok. Ada kayak lah kau baru ngomong doi jering kok. Aduh syarat kuribelin masuk jong sulit loh. Ada ruah, ada len sekali. Masan live ruah. Ya kuna ano kontar ka berarti dah. Malah sampai cukup ke. Malah kau ngucur mulu lo ben. Kocak kayak lah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat nak palang tak nyabuk.
Assalamualaikum gue. Ada bot. Engkau tanku besar sekali. Anak kau tahu le sekali. Dan kau suka apa kena re? Heh, Apa ke? tak laku. Katanya boleh. Setelah cering tekai ke karang gua. Menurut ojek engkau ya. Ribe dengan ojek mungkin. Hari ini burung ojek kok. Aku isi sepeda apa? Isi berdiri ya, Cong. Kita kira kelar sih ke mungkin sepeda ontel sih ke. Tak jian lah. Apa boleh ben bekat terge? Pedang je. Engkau tegak ke badan yang hari ya. Mentu balap, mayu. Tak ada kok. Ya ke tak kok. Ben sebeli muda balap cu. Harus ya. Demak benda. Bi ke entar compon kancah. Dari dia membian ke? Hari tat nyari penumpang. Mak bola berdisi norok ojek. Membian ngojek ke? Iya tat. Sawal cual lah. Pakun tak ada orang yang semeleh. Anak apa bolan ke? Kan setibanya orang semangat ke Jakarta tat. Aja ke toko. Engki ke? Belum mak boleh. Keruaslin orang tak terwala kok kejauhan. Sedangkan semakin musim live, jadi terpaksa seharian gelu ketisan orang. Aduh, tak tahu. Engkau keng sepuh. Jangan mangkat ki kok ke Jakarta aja ke toko tat. Empon ke? Empian sumpah memangkat kian ke Jakarta. Tapi benih rezeki empian, tak kira hasil kian ke? Sebeli kempian ala ko ojek ke kanto. Tapi cini rezeki empian. Bisa-bisa paring hasil ke? Bi asrafil fatihah. Oh tu boleh. Mayu tat. Norok tang ojek ben. Tapi kalau tak ngibobeng ke? Tapi ben nyabi rokok kan. Berde ni kat kantong ke? Lah sip ya. Bejero kon cung ko tak rokok dari beri tat. Sore. Tại lại lop pai là ya bơ din tại xong biết. Cek lah son gua bơ li Roma sing ala bơ din. Aku ora benar cah. Maju taju sepan BTV ben.
Cewek mana yang menyakitimu, King? Nak dia bơi ra aja. Macam galau, Tretan. Galau gini ya. Yang orang kok mancing. Dan kau masang gue galau, Ben. Có một lít miếng đất tuồng đấy. Tuồng nhà bên tôi giờ tôi đi với mì kìa. Ben yang kena dia. Lah ni serpet tisu kan teman. Cak dari kamu memar tulis. Tuồng ra ya. Với mì đấy. Oh lari ya, saya kocak musim lebut. Belum geng. Pas kocak musim live. Orang yang salah kok kata saya, ada oleh yang cukup salah. Orang yang saya tani, gagal panen, cepok serangan nolak bentek kos. Orang yang saya tegang, kebenyan tak paju, pola nah, persaingan ketat. Kocak musim apa mayu? Yang muntai kocak musim live. Tuh, tak tahu. Live of goal karmun setia. Yang gaya situng tang pesen but. Selai-pelai perkelakuan, kok jadi sampai ngicok. Bener-bener ben lu. Gocok ya. Selai-pelai perkelakuan, kok jadi sampai Ngicok. ngicok. Aduh. 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 Cuek kok. Aduh. Cuek kok. May cura kenal saya di sepedari kok. Pris, bilang kita lihat no. Iya ku, sepeda kita lihat. Dem mau orang dia, makasih tim nak sepeda. Ribut, ketimbang sepedari tineng hari ya. Pas kecok orang, bang kecok kade mayu. Tanpa gele, slide perkelakuan, seterusnya sampai ngicok. Gele, setia. Ada ke besi, Bu? Tanda dah. Hil kayak goreng, tanda ke besi. Di sepedari kecok, jual kerup-kerup, mulai itu besi. Koceng goros, paten bucok. Cakep. Berarti dia harus kecok. Iya. Yuk. Nang sepeda dari mata dong. Sama sih ngalah